Gost Dnevnika Miroslav Lazanski, komentator lista Politika, koji se iz Libije vratio posljednjim letom Jat Airwaysa pre zatvaranja libijskog neba. Miroslave, dobroveče. Kako sve to izgleda na terenu? Kako Libija danas izgleda? Pa, koliko sam se čuo s mojim prijateljima iz ambasade Srbije u Tripoliju, sve je mirno i ovim putem čestitam diplomatsko-konzularnom osoblju ambasade Srbije koji su ostali tamo i vrlo hrabro se ponašaju, kao i pilotima jata koji su poletili 5 minuta pre zatvaranja libijskog vazdušnog prostora. Poslednje slike koje si video pre nego što si krenuo iz Libije? Pa, mogu reći da se svetske agencije dosta nalagala, ajde tako kažemo, oko svega ovoga. Pre svega zato što grad Misurata je zauzet. Jedno malo predgrađe još nije potpuno uzeto. Zatim oko Adždabije također su trupe pukovnika Gadafije zauzele to mesto. Ovdje se tvrdi da nije zauzeto, ono jeste. Brega i Ras Lanuf nisu sporni. Ja sam bio i u Bregi i u Ras Lanufu. Dakle, tu su udaljenosti zaista ogromne i teško je sad svim novinarima koji su ostali zapravo u Tripoliju, njima je sad nemoguće da bilo gdje idu. Nema letenja izvan Tripolija prema bilo kojem delu unutrašnjosti Libije. Oni će biti svedeni samo na pres centar izvještavanja odatle. Jasno je da je sad pitanje i ova rezolucija koja je doneta je malo na brzinu, tako da evo vidimo da čak nema ni prethodnog rasporeda vojnih efektiva oko Libije. To je malo zateklo i članice NATO-a. Zapravo ne postoji respektabilna količina borbenih aviona zapada u ovom trenutku neposredno uz Libiju. Posljedna informacija pre nekoliko sati iz Tripolija jeste da je talijanska ambasada zatvorila svoju zgradu, osoblje je otišlo, Turska je preuzela da zaštiti, odnosno da zastupa interese Italije u Libiji. To znači da će koncentracija aviona verovatno biti NATO aviona na jugu Italije i to je predostrožnost Italije. Znači Sicilija i jug Italije, tu će doći bombarderi, lovci bombarderi NATO-a koji će odatle dejstvovati po Libiji. Pitanje je sad šta može Libija u ovom času. Ona ima PVO sistem koji je sovjetske proizvodnje, prilično je zastareo. Verujem da će oni prizemljiti kompletno svoju avijaciju, da neće uzletati. Evo, napravili su ovaj diplomatski potez da su proglasili prekid ratnog stanja, što verujem da je malo zateklo neke članice NATO i Libija ide na to da podeli NATO iznutra, da se oni međusobno sad raspravljaju je li treba intervenisati, da li ne treba, pošto postoje snage unutar NATO-a koje nisu za vojnu intervenciju. No, ako se budu striktno držali non-fly zone iznad Libije, onda će to do sukoba doći, jer će Libijci pripucati po njima i onda će doći do napada NATO avijacije na kopnene ciljeve Libije. Velike svetske stanice i agencije danas javljaju da jedinice odane Gadafiju nisu ni previše brojne, da im ni moral nije visok i na nivou kakav je potreban i da bi praktično akcija vojnih saveznika mogla da preokrene situaciju u korist pobunjenika. Kakav je vaš utisak? Da, tu ste u pravu. Znači, sad bi NATO moglo opet da se pojavi kao avijacija neke vrste pobunjeničke komponente vojne sile. Kad mi govorimo o pobunjenicima uopšte u moralu na tim prostorima. Znate, ako krene pobuna i krene neka revolucija, onda se kradu iz toaleta WC školjke i tako dalje, ja zaista tu ne vidim koji je tu moral. A toga je bilo na terenu, sam vidio samo pljačku i ništa drugo. I da vam iskreno kažem, pljačkaju i jedni i drugi. To je sastavni deo takve vrste rata. Pri čemu, naravno, profesionalna vrednost libijske armije, odnosno na pobunjenike, ne može ni da se meri. Znači, to je ipak jedna vrsta velike superiornosti, ne samo u obuci, nego i teškoj tehnici. A što se tiče NATO-a, naravno, libijska avijacija ne može da se meri sa avijacijom NATO zemalja i ona je tu inferiorna, ali međutim, i ta avijacija, ukoliko želi da precizno tuče, morat će da siđe ispod 5000 metara visine, a onda je izložena ovim lakim raketnim sistemima koje Libijci posjeduju. Tako da je tu, onda doći će do mešanja snaga između Libijaca i pobunjenika i tu avijacija sa 10 km ne može iz visine precizno da dejstvuje. Naravno, prvi udar će biti krstareće rakete sa brodova američke 6. flote, sa podmornica, udarit će po komandno-štabnim centrima libijske vojske, po svim aerodromima, po ratnim lukama, po komunikacionim centrima, nastojeći da izvedu jednu vrstu dezorganizacije u lancu sistema komandovanja libijske vojske i da onda vide da li će to pobunjenici na terenu efektivno iskoristiti. Miroslave, hvala. Pratit ćemo situaciju u Libiji.